Assalamu алейкум, урматтуу кадырман мекендештер. Сиздер менен онлайн Ысык Көл YouTube каналы, саламатсыздарбы? Бүгүн 10 апрель 2022 жыл Каракол шаарындагы унаа базары менен тааныштырмакчыбыз. Аралаш унаалар тартабыз. Баштайбыз анда. Honda Step Абхазия номери менен келген. Honda Step 2004 жылкы баасы $8600 экен. 702 43 42 92 телефон номерине чалышып сүйлөшүңүздөр болот. Mercedes-Benz Vito. Объем 2-3 кен тугандар. Mercedes Vito жылы 98, объем 2-3, баасы $7000 экен. 556 48 43 73. Саламалейкум. Эмне варианттар бар? Не знаю, сам скажи. Есть вариант? Окончательно за сколько отдашь? 6800. 6800. Вложение есть? Нет, все так. Все, спасибо. Жанында эле туугандар дагы бир Mercedes Vito турат. Азыр муну сурайбыз. Жылы 2000 кен, 2-3 $6500. 556 48 43 73. Окой, окой несі бир эле киши экен. Audi S4. Мына объем канча байке? 2-3. Басычы? 260 миң сом. Салон тартып албайм, ачып коюшум. Эч кандай вложение жок. 4 тең электропакет, салон ушундай. Жакшы иштейт. Volkswagen Golf 3. 1.8 моно жылы 92, баасы келишим түрдө дейт. 0502 25 65 12 телефон номеринде. Жанында жылы 2003, объем 1.5 150 миң сом. 500 94 же 84 байке номер? 94. 0594 25 26. Нешсе экенсин жасабай ба? Только айдаш керек ба? Эчтекеси жасалбайт экен. Только айдаш керек. Бензин куюп алып эле жүрүш керек экен. Бул жакта Audi турат, туугандар.
Audi 80. Жылы 87 1.8 дейт. Басы 170 миң сом. Или меня и нас код дейт. Мал алмашат экен туугандар. 0500 22 01 83 телефон номеринде. Мал алмаштырып машина алат элем дегендер чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Ылакта бир Матис турат туугандар. Канча экен я бас? 225 дейт. Жылы кайсы? Я. Жылы кайсы? 2005 автомат. Объемчу? 08. Анын жанында туугандар Volkswagen Passat B5 турат. Правый рулька. Жылы 2003 1.9 дизель экен. 230 миң сом. 702 67 96 84. Эмнесин жасаш керек байке? Жасачу жери жок. Только айдаш керек, бензин куюлу. Солярка куюлу. Аме солярка дедиңер, дизель экен. Volkswagen Passat B3 универсал. Жылы 92 1.8 моно 280 миң сом дейт. Газ плюс бензин кондиционер дейт. 708 13 01 69. Ушундай Passat экен. Семерка. Жылы 2011 объем 1.6 170 миң сом дейт. Инжектор электропакет 707 760 761 телефон номеринде. Hayda. Салон ушундай экен. Honda Tornado. Басы канча экен я байке? Салам алейкум, сиздики? Канча? 6,5. 6,5. 6,5. Жылы кайсы? 98. Басы 6,5 миң доллар. Жылы 98. Салон ушундай экен, таптаза экен, сонун экен. Volkswagen Passat B3 1.8 моно гидрач. Жылы 91, басы 160 миң сом. Варианттар бар. 708 23 23 88. Эмне варианттар бар, Камило? Audi S4. Объем 2 жылы 91 300 миң сом. 706 872 823 телефон номеринде.
Assalamualaikum. Nesini жасаш керек байке? Иә. Только айдаш керек. Болору қанша? 280. Рахмат. 280 мың сомдық болору. Mercedes-Benz. Жылы 94 3 куб дизель 280 мың сом. 502, 237, 548. Ешка екен да? Семерка. Жылы 2010 180 мың сом. 706 41 02 12. Volkswagen Venta. Куб инжектор жылы 92 160 мың сом. Обмен на газ 53. Бас машина алмашып аласыңар ба? 29. Состояниясы жақсы газ жаттырып болса алмасам дейді. Honda Odyssey. Объем 200 жылы 2002 дейді. Кененірек бұл жақтан оқпансаңыздар болады. Телефоны 705 82 32 60. Audi 100, переходка. Шундай ауылда бір переходка бар екен. Assalamualaikum. Жылы 89 объем 1.8 180 мың сом. 707 150 160. Жақта степ тұрады бұған. Соны тарталы. Жылы 96 объем 2,6,5 мың доллар. 505 886 526. Çalışıp, тақташып, сөйлешіп, келісіп қалсаңыздар алып аласыздар. Құрметті достар, комментарийден көбінчөңүздөр грузовой сурап атсыздар. Ошол грузовойлорду тартабыз азыр. Түрдүрбөстөн жакшылап назар салып туруңуздар. Mercedes Sprinter. Қандай маалымат жоқ екен, телефон номері бар екен 504 333 133 дейді. Ушул телефонға талышып сүйлөшсөңүздөр болот. Башка маалымат жоқ екен телефондан башка. Духска екен.
Бұлақта спринтер тұрат. Дубль кабина. Жылы 98, объем 3, 650 мың сомды. Телефон номері 0999 03 89 95. ТД моторды. Mercedes-Benz сапог X-Cut. Басы қанша екен я бұның? 450. $450.000 сом. Бұлақта да өзіме жақсы көрінген бір сапог тұрады. Бұл да X-Cut екен. Жылы 93, объем 3, 500 мың сом. 707, 15, 19, 85. Mercedes-Benz. Bilmeyken bayke. Жылы 99, 29 ТД 700 мың сом. Үстінде багажы да бар екен. Бишкек Каракол груз ташимын дегендер чалысып такташып жүрсөңүздөр болот. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү Каракол унаа базарына болгон чыгарышуу соңуна келип чыкты. Сиздерге болушунча бардык маркадагы автоунааларды көрсөтүп бердик бааларын. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун, сак саламатта туруңуздар. Кийинки чыгарышта кездескенче.